Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 10 қолымда 5 саусақ. Тема сегодняшнего урока 5 пальцев на правой руке. Сегодня мы с вами, ребята, будем изучать части тела. Сабақтың жаңа сөздерімен таныс болайық. Сейчас познакомимся с новыми словами. Повторяйте за мной и запоминайте. Бас, шаш, көз, қас, мұрын, ауыз, құлақ, қол, алақан, аяқ. Өте жақсы, жарайсыңдар, балалар. Ондай болса, тапсырмалар орындайық. Үлгі бойынша сурет сал. Сейчас, ребята, я попрошу вас приготовить дәптер және қарындаш. Мы вместе с Алмабеком будем рисовать портрет. Если вы приготовили тетрадь и карандаш, давайте приступим. Мынау бас. Это голова. Нарисуйте, пожалуйста, бас. Мынау құлақ. Мынау көз. Мынау ауыз. Мынау шаш. Мынау қас. Мынау мұрын. Ребята, я надеюсь, вы справились с заданием, и у вас получился красивый портрет. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Следующее задание. Слушай, повтори, прочитай. Прежде чем прочитать стихотворение, давайте мы с вами посмотрим на рисунок и запомним некоторые слова. Саусақ, палец, алақан, ладонь, оң қол, правая рука, сол қол, левая рука. Жақсы. Сейчас я прочитаю стихотворение, а вы послушайте. Он қолымда 5 саусақ, 5 пальцев на правой руке. Сол қолымда 5 саусақ, 5 пальцев на левой руке. Алақанды ашамыз, открываем ладонь, 5-ке қосамыз, к 5 прибавляем 5. Ребят, скажите, 5-ке қосқанда қанша шығады? Сколько получится, если к 5 прибавить 5? Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. 5-ке қосқанда 10 шығады. Если к 5 прибавить 5, получится 10. 10. Сейчас, ребята, давайте вместе прочитаем стихотворение. Он қолымда 5 саусақ. Сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ке қосамыз. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Следующее задание. Слушай, повтори, прочитай. Ребята, я сейчас прочитаю диалог, а вы слушайте внимательно. Алмабек, мынау қай қол? Алмабек, это какая рука? Оң қол, правая рука. Мынау қай қол? Это какая рука? Сол қол, левая рука. Оң қолында неше саусақ бар? Сколько пальцев на правой руке? 5 саусақ, 5 пальцев. Сол қолында неше саусақ бар? Сколько пальцев на левой руке? 5 саусақ. Өте жақсы. Тогда, ребят, давайте я прочитаю вопрос, а вы дайте ответы на мои вопросы. Алмабек, мынау қай қол?
Мынау қай қол? Оң қолында неше саусақ бар? Сол қолында неше саусақ бар? Өте жақсы, я надеюсь, вы правильно ответили на вопросы. Сейчас давайте еще раз повторим слова сегодняшнего урока. Бас, шаш, көз, қас, мұрын, ауыз, құлақ, қол, алақан, аяқ. Өте жақсы. А сейчас, ребята, самостоятельно попробуйте ответить, вспомнить слова с сегодняшнего урока. Жарайсыңдар, өте жақсы. Так, ребята, те, кто запомнил сегодня на уроке от 7 до 10 слов, те молодцы, жарайсын. А у кого получилось запомнить от 4 до 6 слов, тоже хорошо. А кто запомнил мало слов, ничего страшного, в следующий раз будьте внимательны. Осымен сабақ аяқталды, сау болыңдар.